tano no whana wai ua lele oe I ne vasai ya whawhero I mamalo so tato watunu ya whai tato whaatasi nani vai ngore fiafi ya ole aso lua aso lua po ole aso lona lua fo nei o masina o setema ya ile tausanga nei lua felo sulma lima ya lewo lusuma 2 minute te ele tu live valu samonei whawhero ya toi so tato watunu o fe lava e mafuta mai ai ma ua mari tatou taranoaga lenei afiafi ia whawhero ia tu le sofa man malo tatou ri whaolo I sukeriso ma whai ona tai saunga le mu mai lo tau soifua ia masa unei ola whaatauwaa tatou taranoa foi ia tatou mo foi se abono tatou taranoa ma whaasoa ia ua lava ia le tūlanga foi I mea lo tutupu sio tatou watunu ia pe foi la ona iai le ia le tūlanga tatou whainga le whaitau ngā alo ia o tatou whainga palota ia pe ona tele tu fesili tele foi la tunu o le o mautonu ia isala ina na le mautonu sala ina fesili le tunu ia ai tatou wha moe moe I le nganga o le atua o le mawhai ona au mai pea le tūlanga o le wha maoni ma le ami o tonu o le wha tinonga o le nei foi whainga whirwhiri ngā mosio tatou atunu ia pe ona iai o auia toi o iese whamtalanga I le tatou o auia iai ma se mea o pole iai le ai ma se mea lava e kasi o pole iai o lo tu mau ma mausali lo lava iei foi nisi o sio tatou atunu ua tusi mai wha mai kota fa malo I ro o sai ma kuskusinga fa malo si au so tatou atunu le o ke mafanga u ia le ai ma se meo o kau ia se vai nga foi le pe o ke se tulaga foi na le o te popole ai le ai o le whainga whiwhiringa le atunu
ole mo mon fai to finga e ola isi tatou tala i se vai nga tatou proklame ne fiaf ia ai se fa fero iso tatou atunu ma lo le fo lau ma lo le so i fo manuia au tatou yai le nei vai tau matango fie po le nei vai tau ta uor tau sanga ia po le nei fo iso i fo nga tatou yai ia tatou taratara noa ma fa soa ia o ma fai fo i ona awina atu tatou tara noa nga le nei fiafi ona o le lango fa au au tatou kampani o le motonga yo to mo bodi lava fa malo ma fa ftai te le lava ila fionga fa longa le fionga ya lupe matasi lava ya ma se fa tua ya fu maono misa sufali ya male fa nau ile fa wa pea ona lango sual tato motonga furnitures and upholstery ya ma tato motonga hotel motonga loli mamasini motonga o vai fa le natura mo lo so fu maloloina yo ya olo fa wa pea le tatou galuega fa'auau o le tatou taratara noa i mea o loo tupu so tatou atunu ona o le lagolago malosi me le tatou kampani o le motoga ia sa auoo nei le tatou ofisa po le tatou kampani ma o fesiligia le tulaga i le tatou fa'apitoa lea o le atapena mo leisi ua o le ua mae atu fa'apitoa mo le asautamā lea na fa'amae ai le asitona'i ia o lea la o le atapena seisi fa'apitoa se'i fa'atali la le tatou pulega ma le tatou kampani po le a le sika o fapiko le a o le a fu se tau o loa o le a mafai ona au mai tatou fapito le ya e pe ona yai i le tatou company o motonga lo fa au per fapito o tatou no fo farsa lo fa au per ya inga matutunga e pe ona yai ya e mo mori ar fa maloina e kalesia ya wa tele manono e kalesia ele ngata i tumuanei o le motele salafai ya o wa mafai ona oka mai po o mafai ona fatotonga o lato malmaru tapuai ya mai tapenanga tatou company o motonga o lo fa au fo i le tulanga i le special ale tatou masini ya ina tatou ngaluenga ya o se fautuanga lava mai tatou company ma pulenga ya o fa pe mai si tatou na so tatou atunu awe te fuai lau wa ai lau ngaluenga e ile si ko nga kongi ngaluenga fo ile e akasi e karfa wale ka fama a fa mai lava ile so kasi o le fia kilia ya o le fautuina ma mai se tu ala lo tatou company fa ovang ya kula pe tongi ya serua a waya ru ese mai lo masingi mai ngai lo fanua lo fa ngaluenga mautinoa ele lo se kai me ko o ko ye ki oi ona ole tele o tatou ngaluenga o man fatu langa mo tatou masini ya o loli matulanga me pe na fautuina tatou company fa ovania witula pe fa ovania so se le yale umon ngaluenga ala ko ko ele sia waso o le motonga e mafainga e waku ko withdraw mai kwa ya pe mafainga ala ku rewind por la var kaunga pe mafainga e waku e solo muri mai ko yo fa fonga so tatou tunu fa ovania waso fa tuanga na ma tatou company o motonga ya ele ngata dia o tulanga ya tatou potu mo mori yale nga fa aftai tatou company ile tulanga ile mamalu fo so tatou atunu una malanga mai atunu mamao mo le fainga filfilinga Samoa ya o lea ua mai fainga filfilinga o la mai fa mau tul motonga ya mo ta faonga asisinga ainga yo e fa fatai tele le aveo le motonga e faima ma wo mai ya ma lo fa tutuina ya e avea le motonga o se nofoanga saonga le mu mo oe ya e malanga mai ai Samonei ya ile ngata o falavilave ainga ya o fainga palota le o mai ya tato fa sauni atu inisio o fofuanga te tele o lo fa mo yai bo fa tautoina o tato parlemene ya mbare fa nga solonga o ngaluenga masani o ania fofuanga o etapena mai yai mo kisimasi fa i masa booking ne e tuai ya nga e sauwela ya lea e vevela le la o lea wa le fo tala ya booking mo Christmasi mo utoi malanga mai mo asfefia fai mai se booking kai mingi o mea ne yo lo fa mafa mai tato pulenga ia la vea mai to tono la booking fa mole ia ta mai le aso te malanga mai ai male taimi ma o le taimi e check in ai tato fatali malo o le lua ile auli yo le lua ile auli no winga afa peta no ula va i se taimi o le valu le po
le fo tau nu mai Samoa nei e ka kaun ko kong ya ku ngei le aso ngi o le wo faila booking mo tai ao e te check in le lua ia se longa ka le lua ka ao e ka ko early ka ko finga ko kongi mo le early check in ia ai fuala pe afa pe ua malanga e se le malo le sa fa nga ina potule mai e tu fo se time ni tato mo tonga hotel ma la fa nga wenga ila to lo nga do e tapena i le potu sui uma i e moenga tapena nga masani o fatan malo ele yai le tulanga fo ile le se le si malo nga ila kule o e fa nga moenga la le ai e sui uma tulanga le potu moenga o me masani ai ele tau fo mtalina ia lava la tai me tapena ai ina ia e su atu o ele te so atu ua fa maria ina ia le tulanga o le tatou i lau nofo ia malu taimi te fa mautu le tatou mo tonga hotel ia o le taimi o le aso ma le deposit ai awane ngalo e te oe e ia le tatou bond refundable bond e mawhai atu e fa fo ia tulo au se lau ni masfulu mo potu laiti ia ai lua se lau ni masfulu mo potu la popo mo ainga ia e mawhai atu e fo ia tu ele ia se me o tupu taru mai na fa ngayo ia tatou bond te le ale tunu le atu fa fo ia la to bond to fa fo ia la to tus for law with bond ia la to potu ya malesi va nga taua fa mole e lua to tongi o tato potu lo i lunga le online o le to tongi e le au fi ai le breakfast male to tongi e au fi ai le breakfast kong e au na fa ma yo va nga fa pela le nga kongi mai le kau e le o ia le breakfast ia e mali e ke alala o le kaya o e sa vali le ma ke kau sami sa ko pe pang keke ya pe tau sami sa ko ko raisa se ko pai o se sua fa i war ke minga wa maua me nga i ma keke o le vai salo ya a fa pe o le ko kongi lo poku o le include ai male breakfast ele ai la se me ke pole e ku ya kwa lo potu le taya o le fa nga wenga lau fo fia matata ya ona serve atula yo lo breakfast ya fa ila ma lu taya ia ai le fa solo au fo fanga e tato early check in fi e totongi ia ma tau ona fa tu langa le mai aso te malanga mai ai ina ia fa ngo fie ai le tato au fenga wenga ia ona fa tu langa ia lo potu ia ma tu langa fo ile fa pe o le ala vala tau sanga au mai tam fai lava tato mo tonga hotel le fa mariina ya o le si tulanga i tatou vai whanatura, i on tatou orola i tatou talanoa. O le tulanga i vai whanatura, ia lo tele tatou, leo tele tatou sapalai o le vai esi, o le vai kuava, o le maringa, le vai tamaringi. O le tulanga i le vai sasalapa o ngā i o pauta nei mo, o le pauta, mo lo soifua maloloina. Ia ele ngata i lea, ia le foi e lava tatou stock i le Asia, o le tulanga i le T3, tatou vai lea ma ngai e o le juice lea tele yo benefiti o le meta o le nano ia o le fasimoli mo le mangeso la foi lava tatou mam mo o tou ia e le nga fakia ele spray la au ka mo foi ele nga fakia ele fanga ele WT40 ele nga fakia ele CRC ele nga fakia ele spray foi ele fanga ia fio ka vale la e mau ka ko motonga le mam au anga ngata manongi yo e mai umi ya se kaimi ya fa ko e fa longo fo ka pusa mai au ka ko kalvas ka ko kala ngoi va e fa ngo finga mala mala se me wa ka ko ka mi milong e ka fa makala mai ka fio lai yo le la fa ta wina tato motonga le mam au anga ngata o le fasi moli mo le mangeso pe afa pea e yei la tu sa matu tano man tu foi nei o tatu tu matu tua ti na matama e halo wa ke vo le maku o pa o sina lo na la wow pe or kiona wa fa pe ngar me fa kusa i wo matua le vai tau sanga le varu se fulu iva se fulu fa solo tu se la e pe foi le mafunga ya le aole o to ina polo matua fasi mori la le fa mai si fa mai nga ku fa akau ave kwa i kilingi o mar kama le mafunga na ya mai ngai me maneso le tino ya pa fa pe o le mangeso
Yo le lau ka uan mangeso e la fiele la fai kua. Ai mole tulanga ile mangeso ya tulanga le lei lava le mo fasimori le ya lo ifo tato kulimi mo utou lo o fie e popo le poka me pengala maua uma tato motonga yo e cover fo lo sa mano fo lo sa ya awar taringa wa malo mo krismasi ya taimi nei la te suatu ona rifore ole sesio tato company I funga lei ya eva aipe fia la fa ongo foa ya ole ale te le ole ngā ruenga fuala I ole tau ya ai ngata foi lea ya ole em fa to repair tato motonga mo me o seki ngo foa ho ye mai fafo le wo fa le le anga bo le van fa nga I sa mo ne wa na e sui le momi sui le ie e ma fa ona repair tato motonga mai kere ya waku le kaimiringa ma waku e ki susu aku faile le tulanga fatulanga le tau ma va aila ia le totongi se deposit ya ona fatulanga mai la ia le aso e vatu wai ona e fua I ngā ruenga tato company ai awangi e maho fau e vaku e lau seki foi le wai le koe mga o ilo mao kamalo lawa a vaku e ave kia ia o vai I le se la pisi le mela la o koe kou seki e vaku e ka kia I o io e vala te foni lua fa o no fa lua fa o no fa lisi numero na tolu tasi valu vavalu tolu tasi valu vavalu o lisi na numero ya por el numero tato fatal malo lua fitu o otasi lua fitu o otasi mana tua ava peolete vala uma ya tunu mamao ya ete mua o mi tato ko namba voile le ole 00685 o mi lo man numero tato company on motonga ia pe te asiasi ilana upenga te failangi lungo le Facebook lewa ia I uma lunga famtalanga le motonga furnitures ia male motonga hotel olo ia uma tono tato famtalanga I mea uma lava lo e fia mamlama I tato company ma o lo fatawina tato company ia memoria tuai lava fa malo man fa fatai ia ila fionga foi fa lolonga ia man fa tua man fa nau ia man tato company atol motonga I fa wa pea o le tatou ngaluenga fai fatasi ya mo le tartara no atu fo ya kota I lalo faleo ya pe ona masani ai fa tai fo le precise Samoa se uso ya masse tos masse e le ka mai kiki faro ngaka wo ka penga le marsalu limo ke fue ai masse oi lo yo fa tai le precise Samoa ya ona tu fatasi fo yo tatou tal no nga lungo le YouTube ya asili ai na fa fetai tele lava iso tato watu nuu ya ile tou mai mo mai foi ya mafalongo mai ia tato tartara noanga masani tu sa watu mai sa monei ele o Samoa ele o sesi Samoa o ngia ka ke pese aku to tono Samoa yo tu langa na ya e si falinga mai Utah mai Utah ya America fa fonga mai le sunga ya manatu lelei to fa fonga mai falinga taua mo le susunga ya manatu lelei o loo mana o mia vave mai se sota inga lata mai ya male itulau lungo le Facebook e suafa ya Hannah Brown mose fatara noanga I seava noa e te malanga tuai ya e saura le vale le Trump e vakoe sunga ya manatu lelei wo le loa po le alme wo koinga I kango accept le requestas kako ko inga ya Hannah Brown tu lo sofa umtangi ya po no sanga lala ya lo ya Utah o lo fia Moses sota inga mo le uso o lo fia lo ya tu yet ya Moses sota inga ya lo o mana o mia la sunga e sota ya tu ya mo mori foi le nei time o le fia fina nga fa tai le sunga ya le li awao ya se wo mai o se pa anga tato ya o se pa anga kota marfale o ma porkalame o malava tu risi manatu lelei ya ole tuila epa ya ona yuso umo fai tato porkalame ele misi le sunga le lia wao ya pole sunga ya timo laulangi ya o America Samoa ya safa mautu fo Alaska e ma futa mai tato porkalame moli le nga faftai I mole fatotonga ina mai nga o le tūlanga I nisi fo o tūlanga I masini vane ona po ia o mawhai ona whaonga I ngai kota mo nei tato porla me leala
ko ke va ai le so ka ko whakaukonga, ia wa shoot mamau e whanga ko ane mei kai whareia, aga i kai o le mele whai mele, pe ia le kuku no mole. Ioi, kiki ale le ko tai whanganga masinke whewhia i o kasipaka, ia e whaftai lava ia te utou malava, whaftai sio tina ia Julie Hausia, ioi le sao taua, ia i sio ufo i ainga, whaftai lava Pepe Lee, ia o le toa tele o tou, Pauli, Tali, McFaul, ia so to fine ia Anastasia, ese le leanga o Anastasia ma Mark. Whakua mako whenua i lau aku. Whai mai nge ia kia ue umile lau mai ngan paroka. Ia ai le tu ua i lava ngā ruenga. Ia pe ona ia i au mamori ala uwhaftai ati au tau ma lava. Whaamalie pia whapea wole tau lau wino tau suafa. I le tūlanga i tatou porkalame to a tele au tau. Ia ai wasila fia i le atua lo tau sao taua. Ioi, e le ngata i tatou whainga pālota. O le tatou vaenga whai o le whatua tue le atu sa mo utasi, ia ai o siaka ika kaukua e whai aku ingei i Samoa nei, e tau te malanga mai lava masu e au, tau te fia whailoa i mai ai, ia ai ngata i leo le fio ngai arupe matasila, o le mele iai, sorry, e fiu no e su e au o lo su e moto, o le mele mele kala, a le maua au motonga, maua kai ai a le fio ngai whanau io e whaftai tele mai e tau nei, ia o te whaian ma whaftai ma le fionga whalolonga e lupe matasila, i lo tau sao taua, i o e whaftai le tau su mai matala au mai, ia, ma fia pu e fo i seata, ia, ma tūlanga fo i le umalava le tau fia whairoi mai, ia, ar tūlanga na, whaftai fo i sota matua ia Iona Keti, ia e maise, ia o le sao so mato ainga i le fanga fenuti Yoasa Numiali ya maise ya fenuti ya Saelu monanu ya iso mato ainga i tuai lot fanga sa fata ya ma ilato uma wa fae e ya swafa so mato ainga i tau tuaina so mato ainga ya pe tausia so mato ainga ele ngata sa fata i lot fanga ya so mato ainga fara sela ma i matfa ya fa filo ya tu o to umana malanga mai i nofo so tatu ainga malo lava le tautua malo le alo fai ainga malo fai ainga le lei yo ya malo fo le so ainga ya o to malanga mai mo tatu palota ya malo le so fo manuia le o to fo i Anastasia Mark i tai ona leila ya e fa mo to malanga mai si vai le mere ya e pisa mai le si ku vai mai e kau kapa so valele kau kapa so valele a le feo e vai ngale ya e pe ale nga ngoku nga kai ile ko yo mai o nga kai ile ko yo mai a to ai no le wo to man tu le fe nei aso forma lo masina le nei o setema le wa mata tato lulu sa i dinga la mioton le na tolo mai se i masina le nei aso forma lo ya tatalo tu lava maleanga i tu mu fa lo a faisa a sa so ta mai kota mo sa tosi e o le nge ya ka ke fa kari yaku yo fai foi lesa e malanga wa le mau uma le api le sa e malanga marka kusi e ka fio lai ya la kusi ya ka mai ki ya la fai ko mari ka kai kuso le lulu o le fa kari yaku o ya e ni si le si i lo matai ya vai ya o le nganga fi o se mita betanga ye jau le fa o se foko makai ya ya o masan ya so matu ai ngai lot fanga sa fata pe o lo tu man matu ai ngai fai wa ye la isi o tau songa mo matai e la ke kia yo kamalanga e sa fa ya numero sa fa inga le inga aula o kota ka fara i ku me ire mu kuka e lo ai so matu ai ngo masan ya uya me foi lá né que era ku ai o tapena matu fa moi ele fai kanga solo o la ko wa fe i farkele o ke alua u ye ko me nga se mai ta mafta usala no ka fora i ko o marwe ai o le ai sa fai nga maka yo le ya ai tolo pulo fa tai tele lava mo dia la fa tai fa to ya fenuti Yoasa
ya malanga me Australia ya mafenuti ya saelu ya tu sai o matai o mato ainga sa sata no mai fo yo tale fai lo matai ya faftai fo ya fenuti o lo tau sia so mato ainga yo e malainga sa fenuti i le fanga i fala se lama matafa ya i le toho mtu palpala ya i le fo i sofa taua ya o se tulanga e ufifia wo matai fai sa tau tua mato ainga yo i le sofa malu fai toanga yo e pe ona yai ya faftai te le lava i ainga ya le i le tau whaaloalo, whaftai lava whaaloalo. Ia, whaftai lava ia te utau malava, sa ia i le wha moe moe, whaftai tina ia ula, ia maritato o malanga mai Australia, ia wale maua no o atua ia sa ta pua ia tu. Whaftai hui se uso ia taito Tivoli, ia marwhartua ia Julieta, mori hui whaftai le sunga ia Porto Fali o whatau malama, ia marwhartua ia Pulou, ia o le tamaitai, ia por sunga hui se uso ia pasina ia marfartua fo ia tole fo sina le se uso ia Apollo ia marfartua ia tole fo sina chanche ia mo nei fa mo taua pe ona yai ia ai o e ta tonga ia le ato manatua nisi tala tato fa mo ia ai ra tato tatal no ni fia fitu sai fo male au tato fa mo tu langa fanga palota e pe ona ia bolau silfia uma se tato tunu Waile aya masesi o koe fia fai kaupo agi me o kupu sa mo. Nga pa wale mele kau ke whaakari aku iai o le ale taunu unga o fai ngā palota. E oi, ia. O le wha solo le fai tau ngālo. Ia, ia, a walava nei o au ia. E inisi o tusi mai. Fo mai kota, pere o lai aka amu mai ia lalei kupo ai isi tu. Ia o post ngai fai mai ama ia ai ke rola o kala sawa vai oi pela ku aka amu mai awa ia mo tarto matu foi na ona fisili ya ni so wo malanga mai mani se tususi mai atu ma ko tale asa o lo fai nga palo ka ngo kani mangi ngo ko ai o kele masa salo ele fe mo wa ilo tarto ile tu langa i lau wa ai ni tapenanga tatu tai ma tatu ai ngol fatu tu ile tua sa mo tasi e manu malo yo e manu malo yo le lau tino mai ma e o fo ile fai tau ngalo ia le nei ele o iai lava ma so o fa pole a mea ke i wakako ko i lalo fai inga e pa o tatu sui ile fai tau ngalo ia nei pasalo pe nga se ko rua ko kolu ko fa ai tu mau pe solid la vale tu langa tato wang fa fai wo firi ai tu ta ile tu ele to e suia e oi pe ko ulunga ka ko sui ile fai ka ngalo ia le sa tu sia o tu malo ia na va la lata lava ia le fai taunga ile fai taunga mo o le sui manu malo, ma le sui tulanga lua, ma le tulanga tolu. O tu malo pito sili ia na vavala lata. Le sa faya yata tautala. Ia e faa ono iai se swinga tele. O le ale swinga tele sa fata ua le natala. E faa ono suya. I le fai taunga o le palota, le palota fa pitoa ma le tato pre-polling. O le tulanga la na, le wale ona mafua. Ya pela ona yai ia le tu malo le tu malo ne o le pe ona so ka va vai ma ko ka ko ku malo i wa mai fai tanga lo ia e pe ona fa manino le mai ya e pela ona yai le tu malo le sa o mai le sona nafi ia le fai tanga lo ia pe o faleata numero 4 faleata numero 4 ele ia si tulanga fa popole na iai ile maua longo pa lota na manu malo ile ngoma tua ya ale vena ale male tulanga lua ia por sui fo yo le vanga fa fa ya HRPP ia ile maua longo tulanga le pa lota na iai
Manatua la, o le pre-polling. O la fo iai pa lota, ar tatou sui tono le pre-polling. O la fo iai. Ba e tatou te leo mai loa. Peto a tele atu nisi la lango i lesi vanga fa ufai. O lo to tono le pre-polling. Ia po tatou. O lea la, na umai alo ia, i fai taunga alo ia. Ia, fatu mawina lava le no foa o faleata numero 4, i le ngā matua ia ale vena ale. Whapena fo ila le tu maloa ana lofi numero 2. Leo whapea ona i le whaitaunga aloa ia manu malo mai ai, ia le sunga le li fo mai, ia ai ono Dr. Alec Ekeroma. Ioi, au kako iai la isi kalangola kiki ai ia. Isi tua lalo na au mai e si o tato watu nuu. E winga i le i tu lau leo le. Fui maono fake page. Ei nisi le pa ia a inga e ana suafa. Na tusi mai kota e mawhai ao na wha leo atu se fautuanga. Ioi, ia, le whatasina o lato suafa. Ioi, oe leke i kuore i ku lau lea fui maono ai ea le ia le tu lou lava le suafa. Oe leke i kua o le fake page nga, vai. O le makua i maka ngā o lau mea ngai whai. O le makua i maka ngā. O le vai aku, le pe aka aka mai tawa nisi. Makua le kungongei. E ia aka aka mai la ko ke sa i lia nile. Le ka ngaka le i kua le fake page. Le ala, mawaka i kaya ingisi, o le whaongo wha aka mai ai. Le ka ngaka le i kua le fake page nga, vai. Ia kia, ovalo le mawhawhau. Ioi. Kuia, mai maue vai, e le mawhainga o la fuase u whapea lo le mawhawhau. Pe anga whapea ke sawa o i lau i tu lau sao. O le meu whaiaku ai, wo ovalo le mawhawhau. Whatasina le swafa i pele i ainga, swafa fui maono. Ioi, i lunga o au kuskusinga. E leo ia se fina ngalo o le ainga yana swafa i ngako i ke whaia. Awa e kango whakasinga. Whakasinga ma so ngā whai e au post whaparepalea. Eoi. Wa umar whai ngā pāloka. Le ale mea le kaibini ngei, kako kapua ia. Kako kapua i fifile mu. I le whai tau ngā aloa ia. Pakako saungi e whakau kore whai ngā malo fau. Le pale mene se furu ma le palu. Ako ia la e oso. Anga ele oso i whai la lafo whakatalanga. I le sunga le ni fo mai. Ia por fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma. Ele i loa ka ngaka lau. Fui maono tala lei whawhetai lava li pine. Fui maono tala lei. Ai whao ngā peia o le haka o sikenge pese o tu lo asu afa fo o sia. Ia lia. Oi fo skako lea usu kako pese nupi fa. Lia nai. Leo ka umai sia mana mea. Eoi. Vai, ma lo le fa so wa pe ave sen pato a ku ele mana mea. Au kire manga ora ka o mana mea, ko manga ka ule le mangele le ka ko le manu mea. Usala wo umal pato, ale wo manu mea le wo yai. Kapio lai. Eoi. Ora winga la ka ika. Ma lo si tele le fa nga maior swafa. Talo fai le swafa pele ainga. Pele tu malo, pele no. Yo le swafa fui maono. Ya lele ai pe ka ma fai ai. Ai anga le oso fai ele ki roma. Ele make ia loisi. Ia kai ro ai. Le la tu mau pe tato sui o ana lofi numero 2 ya ai ono Dr. Alec Ekeroma. Mai le faitaunga le tu mau por faitaunga le alo ia le sa ia le vayason te nei las foraile ia le mo te fatu mau ina le vayason nei faitaunga alo ia o sa fata numero 2 la le na tu la i mai si si suinga le wai o le na i faitaunga le alo ia le sa ia le vayason te nei le sa fa pe ona tu la i mai le sui o tatu ai ngor fatu tu le tu sa mo tasi le fast ia la na sui ya tu pai Saimasi John Mathis. Ai peitai. Ile faitaunga aloa ia wo faitau ai ma le pre-polling.
le ala na fa ono suia i no mo foi numera ya ele te le ase foi numera o lo ta fu atu ye le watu la i le suio le ita pipi ya tu ya pu a fotongi le toa e ono se lau lima sfuru ana palota a o le tatou suio le fatu tuele tu sa mo tasi e ono se lau lua valu lono winga a faika koko ese na o le lua se furu lua palota le manu malo ai le suio le ita pipi mai i le suio le fatu tuele tu sa mo tasi ioe o le swinga lana lena yai i le pre-polling ma le faitau ngalo ia o le faitau ngalo ia o le tatou fainga palota man lava yaso ele faono yai se swinga o fai numera ai ina ua talai po o faitau ai lo ma le pre-polling o ina la le tatou mai tau atu e tele la palota ale sui le o le lan moana le sa yai i totonu o le tatou pre-polling ia mantua lei o le hae i kala i fai le pre-polling i le makaukia kaukia so le kufanga manguia le ngafai ari ia o sa fatanua la le ala ua toe pa ua tatou sui o le fatu tu le tu sa mo tasi ai ua manu malo ma ia le sui o le HRPP ia tu ia pai i le na o le lua se furu lua palota e sili atuai i le tatou sui o nai vaenga ia na maua mai i le aso ala taua sisifo faitau ngalo ia ala taua sisifo ya le asa tawa mai sui o fatu toile tu sama utasi ma o ia foi lea ua man malo i le faitau ngalo ia ya taitu ave la faitele baloanga faya ina i le sui o HRPP ya li manu moti alofa e fase la fitu ana palota vai maunga mua manu malo mai ai le faitau ngalo ia le sui o fatu toile tu sama utasi vai maunga tolu ya manu malo mai ai le faitau ngalo ia le sui o HRPP ia male itu malo vai maunga fa i le faitau ngalo ia o manu malo mai le sui o HRPP 5 gram tu ala ulelei o mea le na mai le aso nafi palauli numero tolu manu malo le sui o fatu toile tu sama utasi ayo lupo tea misa toni ayo lupo e pe ona yai le faitau ngalo ia faleata numero tolu ya pipi i lava ile telefoni palota man malo ile suyo faleata numero tolu o le HRPP ya ile suyo fatu toile tu sama utasi ya le sunga ya palo James Louis Towers ya ai o le mek fa kona kala o suyo le fast fa inga e pasi ma mau male afa mantua foi ai ni soni ngatu la fono i fainga fa ala tu o fainga palota na mai tawina e sui o fast e fa sanga i sui o HRPP e mafai o na fai tangi i lumo fa mstonga matoe mai wa na fa le ngai ngai ngo fulen fo wo levan ka ko fiola ka ko mai ka palo ka vai a ka ko ki pole fa ono yaile ava noa tatou te sava di vali fa mstonga e lui usone kapisa solo mai le sui le o faleta numero tolu ile umale winga fa pia ia kia uia vai na isi sui matutua ye talia le me wo ya tu lo lava le pa ia o le vanga fa fa ai lo wata tonu talia le me wo ya talia ere o koe fia ko ilalo sui ngai sui o man malo mai ai kalia na le wingo na fam talanga o tangata fainga ruenga uma na malo o le maturity ngai ya o ko e van lea nga kala fa van lea kile nga kala na ka wau fa ya umangi ngai le kam fainga ngai pa inga la ngai lo kam fai vai o le meanga o ko inga o aku le mala malama ma wina atu ele atua le meanga ke manga awai o le e ke fa warunga talia le tulanga le fainga palo tala tunu so ia le o ko mai le lafo fam kalanga ile ko kula i me le fast le foi la ko fa longo le ule le foi la ko fa longo le ule ele isia nga va ai fa tau tai ise malo ka ko ma fa yang aku nga sa ilia malo o inga la ko sa ili malo
Ele ngi kaka Samoa. Kaka palangi. La na menga yai. Ngai loe ko inga whenga ngui ngaka ini. Ele ongi wha ilonga. Ave ese ma fau ma mengi o wha ilonga. Le ka ua ngā mera sila whanga le akua. E wha ka ua ele akua mora ka ngaka e loko maua lalo. E wha ta ua ele sila whanga le atua ma filifilia ele atua. Le tangata e loto maua lalo ma lofa. Ma tau solo mua le tau sor file mu. Hale mele ole uma mai o whainga pāloka. Ai koe la lafo kalamba. Ioi. Ke banga kua ya kala o mako we vanga. La ao kisi mea le fia pai. La ao kisi mea le fia pai. Ioi. Le fautua ina au tau ia e. Vai. O le hale whai unga we. Le whainga pālota le tunu. Talia. O le wha moe moe. O mai kako ngaru rue lalo le whainga mālo le wa iai. E ke kula mai ke mai o le ala me mawai. Mana ia eu fina ngalo nisi o le atunu u isi vai nga wha fai. Na ese mai ata li tonunga le taimina na wha solo mai campaign. Ai ho o ina wa mai le whainga pālota ma le whai unga sa moi tai u filifilia. Le ala me wa iai. Ale le kako wa aya ku iai. Wa mai ala to wha manuyanga. Wa mai ala to wha manuyanga le laudi le mali toa. Wa vai le makanga o fie. E wha pe ngā kongu ale nganga le mga o mia. Au kako mga o mia se Samoa. File mu. Kako fia. O le hare whai unga wa mai tadia. Ai leo le kausolo mua. Ngā wa e maa whai wa e mga lo ma le pāloka. Ai leo kūra wa ang whau whai. Whawhetai ane lo loto i le atua. Vi ia lo na suafa. Ioi. Ua filifilia o e whai masui o le tu malo. Ua filifilia o e whai masui o le palemene i le paia inga se furu ma le vadu. Ai le o le au mai o le whai unga ale atua i ona tangata i le filifilinga. Ai a maka nga whai le wha olo a kaua. A maka nga whai le me vevesi i le atunu. Le kako kilo luma ngai. Le se file mu o kausi ngā le vevesi. Le se file mu o kausi ngā le vevesi. Whawhetai tangata loto malama. Wa mawhai o nao lato whaamanuia. O isi sai le vahenga sa mo poto, sa mo le papati. O nisi to tele sai le HRPP. Na manuia mai loa le umar whainga pālota wa manuia mai whatu tuele tu sa mo utasi. Le anga ko va aya kuila kuskusinga. Ya, malo whaamanuia le atua le tula mai. O le laudi le mali atoa. Ya e uina le tau lau o le mātou whaamboe a le a mātou o atu. Tātou te la lango whaatasi. Ina ia le lei upu whai o sio tātou atunu. Se vai le anganga lea. Le anganga lea wha le atua. E fia sila ye ono fonga o le atua. Fia sila le akua i loko ka haka whaapea. A le umana le whainga pā loka e o whai mai. Le hane file mu le koki kilo ye. Le hane file mu. E le. Eoi. E le. Ka kou ma fau. Ile sa ili ngā mālo o tātou tua a. Ua mawai. Ua lango mai tia. E le i whai ngō fie. Whenga ngui mai o palangi. Papa mai o whanga. Ai o aku. Ai o aku ngai ko inga. Iri o aku mangi o lako tike riva pea o lo whai longa lea. Awar whanga au tulou. Ai ale nganga le o whau kei mingi. E le anga waa. E la kou ke. Whai mai le la unga. E le ngalo e te au le la unga. Le sunga le whawhiangai ngā. Ia muaulu. Le ka le sia whapaputonga kui siano. Whasto uta. Eoi. O le atua e whai ona to whinga. Le la unga whaka apenga o palemenge sfurongo. Eoi. Whata apenga o palemenge no na sfurono.
Fa mai lenga fa yaku ko inga. Le kamalea. Alwe ku leile ma. Alwe ku leile ma. A sau ko foi mai vai mai. Wo fiu ku leile le mingoi le ma. Ai fa yaku yai. O kere fa yaku ku leile mingoi. Nga fa yaku e ke alu. Nga o lo pipi le ma. E fa mingoi e le aku le ma. Se e kilo alu e kur fa aka mai kilo i lo kingo. Mara kilo ku. Oka wala popo a maso. Wa fefeke faka. Yoi. Wa kele e por kingo. O ngolea. O sianga kule ngama. Ele ngalo upo le nala unga. Le ngalo ilo loko upo le ngala unga. Koe mawang eu kan koe waku ilunga. Yoi. Tulanga le na ili fafonga so tato watunu. Ya, le la au mailo male. Male tato fai unga. Ili fai taunga alo ia ili ne yaso. Inai tu malo ia wa. Au mai. Ya, le an fautua so tato watunu. Au ni fa porpulea. Vai singano mua. Ya, le wa manu malo mare suyo fatu tuele tu sama utasi. Amituanai malolo. Tau tofi Roma. Si umu. Le foi wa yel suya inga. Ya, o suya ya sa tau tuli mai le amatanga. O le sui tuto tasi. Ma le suyo le fatu tuele tu sama utasi. Ya, le na mai fai taunga le alo ia le asforelen te nei. Ya, le na fipita ia ilava aina mua na sili ia palota atu an si iliota. Ai tu lua iai falongo asuao kapeli falongo. Ai peitai ile fai taunga alo ia ma fai taunga le pre-polling. O ila le sa suia iloa. Ma ua ele tele fo yani palota o manu malo ai ia le sui le tutotasi. Ya, mai ile tulanga fo ile le manino ia la vava ia tu iai. O le sui tutotasi. E ai lo taritonunga. Ma lo wa fa moe na wa. Ele ia ma se sui kuko kase fia aru se kuangai. Mo ia la wala. Ele ai ma se sui tutotasi. O sao mai le fai ngā whiriwhiringa lea. E fia aru e a ngai mai se malo. Eoi. Wa mautu, wa mausali. Ele umar fai kau ar paroka. Ai wa mautu ma mausali. Lea vanoa ar fatua tua ile tua sa mo otasi. E tu lai mai ai. E ta ile atunu. Mo leisi lima tausanga. Langa ko ke roe me ngai di kayanga. Fataua e lau del malietoa na fonga mai leisi tu. Lea, tapena. Lewa tapena ar fatua tua ile tua sa mo otasi ta ile atunu. E uia na to ulu na pa u fa upu to fa ina ana suia le wa e totolu ana suia u fa ina ai ele avea le mameo le asuia i fua ma le fina ngalo le atua e tai le fa tua ile atua sa mo utasi ile isi pa inga le pa inga le asonge le la fa tauto Leisi fai ngā palota o ngā maunga numero 2 le fo'u manu malo mai ai le suyo le fatua tua ile atua sa mo tasi se wamuli le tuunga fasi toma eoi tia kontoina ya o leisi tatou sui tasi lua ton faleata numero mua o lesi fai ngā pālota lea whaleata mua. Ngā makua i whepi ka i are ko koru lea. Manu le leua parta sala o le sui o le whatua tue le tusa mo o tasi. Whamuina o papo o eti o le HRPP. Ma manu le leua Sonny Lameta o le HRPP. Ngā whepi i ka i are pāloka are ko koru lea. Mai nga yai ale matenga e fa ono yai swinga ile faitau nga lo ia pe a faitau le palota le pre-polling ya le wa saula ya e mode foi nei time le fa malo
ina e tatou sui ia ua toe fai ina i fai tau alo ia. Ia, ai awal popole. Awal popole. Ele o popole sui. A o le tatou watunu. Aua ni fa popolea o tou. Na ele winga o tala kota. Aua ngi ko popole. Wa uma ona saunoa lo tatou ta i le la uli le mali atoa. Ia tatou fa alau i loa. O tatou road show. Le na fata a milo. I puleono i salafai matumuani. Ile tūlanga, ile whati nonga pe a toe manuia mai, ile whenga pānota. A le uta tō manuia. O le ale forfolanga le ke whai mai ai. Ioi. Le ale forfolanga le ke whai mai kota. Uma na wha manino, matuale, vaenga wha upu whai uma ia na o whenga pānota. Le ai ma se vaenga wha upu whai. Na o latou wha moe moe latou te wha awawina le ploketi o le miliona. Ei masesi. Ai ari mere woye. Na o le wha tua i le atua sa mo utasi. Sa o lako mangaku o le awala lea e ala i manuia. Haki ai si maufolfolanga o a maufolfolanga ai si vaenga. Ai wana o le wha tua i le atua sa mo utasi. Na sava vali le atunu. Ma toe fola le whaawa wina o ploketi o miliona. Ai sa ulangia. Ioi, sa makwai sa mala isi vang whaupwhai. Pie whakala ula, whakala sua le wiripaelo. O le anga ese, o le oso tō tia pula, o le sua o tipi. Sa whakala ula foi gale. Alo mai. Ioi, ai awala, o le makango fio le mea. Kangaka ia ngalako whakala ula i plokeki o miliona. Ia lau ku manifest. Ai waka i 2 miliona. 2 miliona i le kausanga. Plus, ele koe lokea e se sui ese. Ele koe lokea e se kangaka. Ele o ia o se whatuatua i le atua sa mo utasi. Le ploketi o miliona. Le o mangforafola taitai. O le a ka ngofia i le fast. E whai lako plokeki. Siri nga. Marfina ngalo fo nao Samoa. Ya fai me o plokeki o mangu ia. Inga nga ola ia pie ula ma iai. Ya fai me o plokeki nga mua fai ko fale ma whakawe ko ka avale. Nga ko wola ia pe ko ke ula ma iai. Ale mele wa lenga koe au mai ele akua. Lesi mele wa lenga koe au mai ele akua. Fato tuele tu Samoa tas. Langa anga wha apea si la fia ele atua. E pepelo. Le ploketi o miliona. Ele koe au mai, ele koe finga ngalo le akua au mai le fast. Ai sila fofonga o le atua. E kau solo mua i ka ngā maua mea le plokeki. Le koe kau kakala, ma amu. Le ala le mewa iai. Le ala le mewa iai. Nge i manga la o e lea ngā kwa mama ai aku iai. I lau whainga le plokeki, o e lea ngā e manguia le plokeki o miliona le fast. Ya, i reo se kau i masui. Aia kia waya. Awur koe wakuasa mea. Awur koe wakuasa mea. Ai o le polo misi le ale la au le mali toa por tai man tatou a ingo le fatu tuele to sa mo tasi. E le koe kango a se sikanga o se sivang fa ufai. I le plokeki. Po o le fai pole, po le a, o le sivang fa ufai. E lau ke le koe lokea le plokeki. O le a au mai a kangaka le fatu atua i le atua sa mo tasi. E ngā lulue i ko kongo le plokeki. Ia no we got pula na makfo fa vai la eu man lewa. Oi. Ai la fai la kosi ai lo ma kota. Wa ma ai la ai. Ya. Wa o fa ma winga uma o ko wa. Ya. Ya, o le nganga ia o fa tu le tu sa botasi. Mo sa mo atoa. Ele fa pito. E winga e kaukala
o e lea sa e koe kaukala ma whaaleanga le mea e manguia. Ngai kuko o ngā umu. Ngai kuko pusa isa ngā waku prokeki. Ngai kuko masingi ka lava lava. Ngai whauko mea whainga ruenga. O le aru kaukala ma kau whaaleanga. Ioi. Waalanga koe au mai e lea kuar whatua tue lea tusa mu tasi sila mai ona fonga e mongi le mea lea. E mongi le prokeki. Ioi. Ua sii i le 2 miliona. Wa lava le whasoa. Alo mai. Oi foi atia e ainga. Atia e nu. E kalesia. Masi o tatu watunu. Wa o fia. Nini. Sasi mai popo. Wa o fia. Afu ngau ka pisa i whaian whainga paloka. Ke manga o lava. Koe kula i mali whatu tu le tu sa mo. Tasi langa la waki nga e le whai. Le wa. Kele mako koko forward. Au manga o whai le leila o papua. Lea la wa koe kula i mali whatu tu le tu sa mo tasi. Pau lea. Ole. Vaenga. E whaiar pāku o ile lire kong. Vai i pua. E kausi pengi pepe i kongo le whare. Eo, maku kuala. E le ngongo whakasi makaka e ave kausi. O popo lea. Wako vai i le oka. Pengi pua whi wharawe lave ia. Ia kako pua ala nga mai momu. Vai. O le pua alea. Po le sunga le ia popo. Le nga saingi ele mawhea ngai ngā mara sunga ia tava. Sila mai tava. Vai. Ike pisa. Ya nini sa wakso kei lea. O li lea ya. O le tūlanga lana. Tūlanga lana e whawhonga si o tatou atunu. O lo o le angwa inga. Wa o fia. O fia wa. Kula i mali whatu le tu samotas. O pāloka fo ia po o kako sui ia e pa u ma le whaitau ngā lo ia. Ki roka pāua inga. Pāua inga. E re koe sesi. Le koe sesi koe pa u mai. Eoi. I le au whaio i tu malo i se kalafi lea sa au mai. Tasi, rua, tolu, wha, lima, onu fitu, walu, iwa, se furu su tasi, su lua, su tolu, su wha, su lima, su ono, su fitu, su walu, i le luas furu i tu malo le wa o mai whaitau ngā lo ia. Limas furu pasene, lea i le whatua tua i le tua sa mo utasi. Wanga se karafi whakaikaya. Tolu se fulu pasene, tolu su lim pasene, lea i le vaenga HRPP. Vaenga sa mo o poto, e 5%. Malesi se fulu pasene, o loo i le vaenga tuto otasi. Ioi. Aenga o le luas fulu i kumalo. Ele i umai kumalo e 5 futasi. Ioi. O le winga ala whamtalanga i le whiawhine nei. I le tatou atunu usapora su umar tatou a inga whatua tue le tua sama utasi. Tatou tatalo. Tatou tatalo i le tua. Awa vai lo whatua tua, tatalo i le tua. E a watu le mawhanawhana i ati oi. Mawhanawhanga ngā roke mawhanawhanga ia uia. Makua i o mawhanawhanga lava uia. Ioi. Makua i o ka mawhanawhanga lava uia i tūlanga i whamoemoe. Whapeo whawhanawhanga mai sa rai mose. Whafsotai le lua fitu o tasi mone motonga. O leanga, o lea vai a kore i le pe mai le paua i se vai ngore atunu. O lea la ia a fia i mana i tatou malo malanga mai whafu. Ya, whafsotai le tatou motonga. Le whafsotai le fia monu meran motonga. O la ulea tu alalo i so tatou atunu. Ai,
ole tūlanga le iso tato tunu. Salainga popole. Ia kia wā ia o popole o le atunu. E leo se mea fai ngofia le mea lea. E leo se mea fai ngofia le tūlai mai ai toi pau le fai tau ngalo ia. Ai lo tanto nunga le ufa pe atu so tato atunu sapora so mal fatu to le tua sa mo tasi. E tu mau lava. Lo ufa tua ma lo tanto nunga. O to fia le fatu to le tua sa mo tasi. E ta ia le atunu. Oi. Tato tapena, tato sauni. Tato te ngā lulu e fatasi ma le tato fai ngā malo. Oi. Aua, la kala le fai, aua le fai maua maka i mea risi ku lale. O mea le fai mai isi ku, ngā le kau whaalea ngā. Ngā le wha makau. O mai o kuwi e wha longolongo e kā kūpor kalame. Kasi ale me sa were kala sa o mea ngei, o kā kou wā por kalame. Aua tau te o wha longolongo fua i por kalame a isi vaenga lai. Le ale mea ngai wha longo ngai pese mai ai. Pese mai kufa ngā kupe. Fa mai sa kufa kupe o mai kaka mai fafo. Le la ufa yaku e ki o kou. O mai o kou e wha longolongo e kā kou por kalame. Mai e le ai ma se fe au. Ale kula. E kau kakala ai nguku. Pe au mai o kako ai ngā mai fafo. Kufa kupe kai mor paloka. Ioi. Ma kako usika i o kako ai ngā mai fafo. Kakau kako usika i o kako ai ngā mai fafo. Wa o la kou re whaia wha lave lave. La kou re le whea ngai mar wha kupenga mai ngō wha lave lave. Ioi. Ia whai wa ko i lalo. Ngā pēla ia o mai hoi lele whai mai o. Whai kufa ngā kupe o mai kaka mai fafo a inga ma. Nei ma se fe au war kaka ia. Ioi. La nga sa war kaka ia e asilong a inga ma sa do paloka. Pule haia yanga kupe. Kufa ilong a inga. Sala nga whai kaka waole. Ia wheme. E ke malo le kofi. Ia. E whai a whaaflawe o ngai a inga e sa e aru o ia. Ai wha longo ka kupur kalame. E avaku e kala sao ia ki oi. Ioi. Aua ka ko fai kau fua marekele fua viewers. O viewers o isi por kalame ngai. Aua. O me ka ko makamaka ka kutata iai. Makamaka ia nganga i fo faiva mai asavea. Ia makamaka tuila epa. Foroti. O manatu lelei. O ai uma tato por kalame. Le tato fato le kako i kulau le fast. Fai mai hanga i lunga i maua mai tarasao. E fia nga i lunga i tato news. Man fai taunga. Alu ya mesene le radio ponisha alu i for tato talamua ioi alu i for talamua ia peke alu le kior tu AP o ngisi mau mea uma le o faksa o ke le kan ko ye ngame ia le newspaper le wa nga le fa le anga wa le o e fai kau mane pa loka wa nga le o e fai le mai le e va ai masei ma o e mai kau mai le ama ioi Fai aku la ukala sa o anga ku i fafo ar ko inga ka amilo le ka amilo ile ko inga pu ka le. Mo le vanga ke ngai lalo ngo. Mo le aru ko ngo aru e pu e mai ka ko ne me fai le pa roka. Ai sa fia ka mi fafo masu e fu ka fe o ya ku fafo. Tole. E nga loiro mala mai la o me nga. I so ya. So ya va vai masei. Oi. So ya. Ya, masterman, fartai shalom. Ya, le fa manatu mai ya si o tato atunu o lo. Yo, fa fe tai le fo nei tai me o mantua. Na yo tato tangata o lo ngaru lue America Samoa. Na yo tato ainga America Samoa. Tutuila mamanua. So leo ka va ai ya kurva ya songa kea. O ka mu a kor kampagi sa fuya. Yo o lunga o pasi. Nai tangata ngā lulue i ngā luenga fo i Amerika Samoa, whawhetai tele i loto sao. Eoi, whawhetai le a inga o whatua toe le atu Samoa o tasi i Amerika Samoa. Ai maise nei o tātou tangata o malango. Lesi mea nganga makua i ku mau e loka hola whakua i le pāloka i le asfareile. Oka, le maka ukia.
le va ayaku e ngā lulue ia tunu mamau. Ia, ili na Amerika Samoa, nei mai tau mai uwa peo uwa apito se whamtalanga. Ma tu nuu uma o lo ia tatu a inga o whatu tuele tu Samotas. Lo ia tatu muta whane. Vi ia le atua i lo tau sao taua. Malanga mai nisi Samoa nei. Whawhetai a te o tau uma o lo i Samoa nei. Wa mae are whai ngā pālota. Ai o lo o tau nuti mea whaatasi ma o le tatu a inga whatu tuele tu Samotas. Wa whai lava o tau masui o Samoa i rona hoa o te tele i atu nuu i mamau i so se i tua le larulangi. Wa o tau o mai e moli mawina le tūlanga i pe ona iai. Ia, tātou tapua ia, le whaitau ngā aloa ia o i tū malo o tutoe, a ia tū maru tātou whatua tua. O le ngō tātou a inga, o le tātou maenga whaupai. Whaatua tua i le atua Samoa o tasi. Kako whakua kua la ia. Kako whakua kua. Pai tātou taitai. Hei mase me pole lauri. Tulou. Hei mase me kaku vai koe pole lauri el mare toa. Langor kangaka wa whaamanguia ia i le atua. Sila mai fofonga o le atua i lana sa ili ngā malo. Ma le tātou maenga whaufai. E sa ilia i lalo malo. E uina pū tino. Eoi. E uina leanga, whaleanga ina. Tau valea. Tau leanga ina tamari anga. Ai na sa ilia i lalo malo. Na sa ili le loto mawalalo. E le isa ilia i se si mea. Eoi. Le ale talia le atua wau mai e whaaya ina. Whaaya ina. Ya, le siri ile le fai mai anga mea. Waka kaunga sui. Waka kaunga sui le kalangoa. Ia la so kalangoa kwa ile me ngala sopo fo ala kalangoa. Ah, ile me le fe kaui. So ia, fautua fa le uso. Te alofa tele ya te outou le fai mai na tulanga. Polava. A e alofa i lo ainga. A e alofa i lo tu malo lo nu, lo ekalesia. Polava na. Fasil sile i lo alofa i le atua. Polava na. O lo le alofa i le akua. Pe a fai ke le kalia e tau no unga fai ngā pālota. Mea ngai ka o lo le alofa i le akua. Le anga fili e le akua on kai kai. Ai ale me le wai ai. Ko ke le kalia. Ko ke le kalia. Ya, o tūlanga nā. Tātou sauni. Whatau tō le whai ngā malo fōu. Wa e tā pena kota, i oe wo uka pena. Mori wha malo, ia isui uma lewa, wa ngā waa mpo wa aloa ia le whaitaunga o lato palota, mo mori wha malo. Congratulations. O whea lava le waenga i te iai, wa wha malo atu kota marwhaleo. Ia te utou. A o au malo utari tonunga, o au o le whatua tua ilia tua sa mo utasi. Wa o tā pena. O te whawhetai le atua. I ona taitai filifilia. Wa o tā pena. O te talia. E tūla i mai o le whatua tua i le atua sa mo utasi. E avea mamalo e taitaia. So tatou atunu. O mai la ia. O mai kako. Uki mea whakasi. O le a koe whaia ku fo i le ngei pai inga i kausanga. Ki ngang kako a inga. Kingo koko ango ai fuli mai lo kua. Pi kako ki le masangi. Ai sea. La songa whaia i whera ngā whaparapalea. O mai. Ia kou pei o isi ka ngaka ie. Ua o lako ka lia. Le taunu unga whai ngā palota. O mai. Ele o mai le fast e fa malaya le tunu ave ese o ko mangaku le ko mangaku le ma fau nga yo ave ese nga mangaku le
ai o mai tātou o pongi, le whai ngā mālo filifili a le atua. Filifili mai e le atua. O i lātou uma, ua sau whanga mai le whai ngā pālota nei. O tai filifili a le atua. Ia, tau solomua, tātou ai ngor whatua tue le tu sa mo tasi. Tātou tau solomua, i le mo mori o le whiau. Saporas, ia tau solomua ia tātou le mo mori o le whiau. Aua tātou te toe. Ke tau wa i lunga o penga ta whailangi. O mai a kako kalangoa. E oe. Na iuso uma fo i lunga o penga ta whailangi ese i manatu. Awa e fina ngalo ma e wha maulalo i folo uloto i le tua. O mai. O mai o ifo kako lango o le whainga malo o le whatua tue le tu sa mo tasi. E oe. Na ea le kako kau alanga aku mo lo kako wha moe moe. Tarasanga atu i le atua, ia au mai se file mua sa moa. Ai leo file mu. A tātou whaalinga manatu i lunga o penga ta whailangi. Lea lava, wa o lava le taunu unga, tu malo, o alanga lava le laure le mali atoa. Tātou sa ili malo i lalo. Tātou whai malo o tātou whaiva. Eoe, pe ona iaile nei whamui moe. Ia, whaangatai i sa whamtalanga i mea tau whai ngā pārota. Ai, le a whamuri ai lo manatu ia le whatu lou so tātou atunu ne i le au so tau whingalo i so whatau wa. O au, e leo se tangata o ke leke kai o talamoni le la whai atu whaavavela ta upulea tātou malolo ai. O au ke le i au le whaakauranga whai angafi i le ava. Moni lava o tere iai no matamata atu TV ma whai a ngaluenga. Whai nei a ngaluenga whale. O tapua ia tuam whai ngai ngaluenga i ainga. Ele i au lo loto, ele i au so manatu whatau wa na o kota. I le whatau le antupu nafi. Na ave alo mawhau whapea. Na camp le tatou ainga o whatua tue le tu sa mo tasi. Na ta amilo le motere sa la whai matu mua nei ainga le tai. Eoi. A le whatau. Ua whaisi mawalunga. E mo i o le tū le maleanga. A tū mua mapule. Ai. I o tātou whai alofa i tātou taitai. Lai mai tau mea resi tū. Lai mai tau mai. O le ngangana. Wa i o le sia a waia. I le whakau. Le ngangana sa whaonga. Ai mai se TV o le mai moa iai mātua ma whanau. Ka kia ia la whangau la iki wai whaale ango ia mea. Ai ko ngā H le iau. Wa o le whangau ma lai make maka wakasi mo ko lua o ko whawhinge mo ka makua TV. Ai sau ngai ko ngā la whonga whapengei. Makua e kisi ai ro whai. Eo. Kua e kisi ai ro whai ai. Tulau. Sa le tatau na tupu le mea. Sa le tatau na tupu. Mana ia ia fina ngalo niso tula toa o le atunu. Nai to ina, nai ro mātua, nai whawhiangainga. O le melea, whako a kupu ar keimi wa umang whakau ko kako whainga malo. O le melea, angafi, o le ava le angafi, o le ava tatou a inga. A inga o le whatua tua i le atua sa mo tasi. Ai peita, ia, wa avele nau nau tā ma mea ua sopo ai le ngana. E mo ia o ngana whawhare upolu. Ngana o launga. Ai, e leo sa ora kai mi leo so le melea. Ta pua i sa moa. Lai mai tau mea le si tu. Ia, whawhetai le taitai. Le ana ufa alonga tua nafi i le sau noanga taitai. Na ho oa iai.
na o ai ia ai o so lea langona fatawa ani o tatou le au i so manatu fatawa ai na langona le fa no noi upu na fa ai u ai le fatau ma upu sa fa a wo fo i le velo tatou na ta ia le wo fai ma me ula isi le si kule wa vai nga malama i fa ele i pole so nga fi au fa TikTok mai tofo sila alofa le tatou taitai sila alofa le tatou tau mafainga le tatou savalinga ele i fainga o fie se wo yengi koe kupu ia mea e mo ia o le tu ma le anganu ai ka ko faia ki suinga ka ko faia se keu keu nga maka o fie na me le faia ngai mea mali e fa ko e ai fa ko e ngai kala mali e fa ko e fa kau ya ul kangana la ngona kuia o lo faku le ngana sa fa nga oi ai mai se ale tau fa unga o fa tau ai le la unga le sa la unga na ki le fia ka ua fo ingo langa ile o se vi inga oi ile o se vi inga awangi fa pe ma wangi vi inga i mea ia ka ko kilo ngi ka ma fai ka fa ka ko sa kau lava o ka ko seu sila ya atonu ka ko mai me foi le ya o wala pela pela makanga ya ko e manguia ngisi me o ya ke fa ko foi o le ala pela pea o ka se mangaia o ka ko fa mo le ka milonga i moteri sala fai matu mo ane fa fe o ka ko fa yaku mo ka ko alanga aku i ka yo le lai ku i upu la lafo i le tunu i upu la lafo i lunga upenga ta fa ilangi a o le fo ka ko ke pese aku ya oi fa fe o ka ko fa yaku ka ko ka ba yo ka ko fa ka kama awangi e ngupia ai baba ai mai lo ka kali ka ke ngupia mai la so fu e ka u da so sa oi ya na so manatu vai kota ia e vaku ai fafo ile o se nganga ile elea e vaku ai fafo o le fia fai mele lei ile tatou ainga fatoatoe le tusa mo tasi famarului so tatou atunu ni o tou le au i so fatawa ai o loo le nala ngona ni o tou mai tau mai ia fa pe o kau kala kiki kota le ai ia o loo wala ngona ina ia fatu mau ia le tūlanga mamalu ai mai se le foto tofi mai le atua ona tai Yesu tatou atunu ya tūlanga le na ya fa maruru atu Yesu tatou atunu i so fa tawa ya isau tala no atu ile ne fiafi ya o le langona fa leo ina ia maua se sao lo ka ika fo i fa kawa ya ai leo se e te ro faia mo so vi inga e oi ki o faia lava mo so vi inga ai o ke faia le nei tala ono lo wa lofa tato tai pale tato vaenga fa u fai o to saporas ya fa fe tai tele le nei fiafi so tato atu du fata si mai e tato nunga ya sa fa malieina la fa fonta puai ya i se manatu vai fo o kota mai sa monei ya ai tato nunga tato firo i tai au pe au dia i le lofa malanga le leo le tua ya tu atu yelo to soifua ma so nei fatawa tato proclame na le fiafi ya e pe ona lang sua ya tato company le motonga ya tulanga le motonga furnitures and upholstery ya ma le motonga hotel i le fator taulanga ya pia funga lei ya mo nisio vanga o ma faso tai mai kota ya pe faso tai tato company le motonga ya disio la to so tai mai tavar to tongi mo krismasi faso lotu faso tai mai kota ya ai le ngata ilea tu langa i le tatou fa mo ta pena nei ya le tatou lu fa mo le o tou le sa fa pe ona to malanga matusi lu le mai akota fa mo le fa so mai la o messenger ya le wa amata na o tatou tu pe tonu
ma tatou lulu fa ma popo ia wa tatou fa mo mo va sfo sa lulu yo va sfo sa lulu le tar sanga to malanga tu mu fa alo ia afa pe le sa e so ta mai kota le lulu ia le nei la tati fa tan e la lo ma kuare karaka i le fa karinga o ko o ma kuare pa loka ai o kusi ko i mar kusi lulu ko ngol pusa pa loka wakai lau bal pa loka lau mai mar kusi lulu o mbongo le siro ma ko manuia malolonga le fiafi se tatu atunu pele te mama tina matutua ai mai se ia la inga salevi fa fe ngai nga molato fartua i so o se fata fata ulanga so se sa mo ya tunu mamao ma sa mo nei manuia tele la fiafi tatu filo ita ya pe aulia manuia to ya o nai fa nau ya o nga le nei kwata ya lofa tele mo se tatu atunu ai mo nei taimi fa so foia